9. je 11. mjeseca, a mi smo u Benkovcu na sajmu, večer uoči sajma. Ovdje se već sa peradi trguje na veliko. Sada ćemo napraviti džir, vidjeti tko je došao, koga ima i šta ima dobroga u ponudi. OPG Fagu danas je na 2 lokacije. Eno, tamo je gazda, a gazdarca je ovdje. Zašto na 2 lokacije? Marketinški trik, je li tako? Pa puno robe ne možemo izložiti jer nam je preuski prostor. Aha, onda morate zaplatiti. Onda moramo zakupiti 2 mjesta. I ko će bolje prodati, vi ili on? Ja mislim vi. Ja, normalno. Normalno, nema šanse pobijeti. Sa šarmom makneš drugo. Je. Šta imate u ponudi danas? Pa imamo pivca Vaganje, imamo šarene nesilice, crvene nesilice, krupne pivce za klanje, bijele nesilice, sve stoji. Svega ima. Tako je. Evo, ovo je udarno, sad u 12. mjesecu će već biti manje, je li tako? Tako je. Trebalo bi danas biti super još. Je. A ima i ljudi, evo kad gledam, ima stvarno ljudi, je dosta dobro došlo. Je. Eto, dobro prodajte sve ovo, želim vam da prodate više nego on. Tako je. Platit će janjetinu. Je li? Tako je. Šta je ovo ovdje ogromno došlo? Ovo je nekakav pivac, koja je ovo sorta? Domaći. Koliko će ovo imati? 5-6 kili najmanje? 6 kila. 6 kila. Pošto je, koliko dođe? 20 evra. 20 eura? Pa ništa, koliko čistoga ima? 5 kila. 5 kila. Stvarno dobra roba, nema šta, vidi ga dobar li je. Gledajte. Ovdje uvijek su dobri i veliki pivci na ovome štandu. Ima ih još, nije on sam, ima on ovdje i braće. Pogledaj šta je dobro. Pošto su tuke? 25 eura. 25 eura, aj. Može stati. A ove nesilice su isto dobre, je li tako? 10 eura, može, dobro. Aj, prihvatljivo je. I kaže ti žena da će ona danas prodati više nek ti. Bravo, može, evo. I da ti častiš janjetinom. Može. Dogovoreno sve. Znači, bogata ti je ponuda, stvarno lipo. Prošli put smo imali imali smo robe, ali smo bili do večera gotovi. Pa smo sad je 2 štanda, nema jačega prodavača na sajmu. Nema. Ajde. OPG samo dođite i dobra roba. Svako dobro i prodaj sve ovo, ništa nemoj vratiti kući. Hvala lijepo, može. Je, aj, Bog drži se. Bog. Bilo dobro je. Kakva ćemo mi naprijed kad najveći zagovornik rada ovdje sidi i pije i druži se, a ništa ne radi? Najbolji je lovac. On? Najbolji je lovac. Na što? Na žene? Na 2 noge. Nema bolje. Koje boje, crne, plave? Voli jedne i druge. Sve voli? Sve voli. Jedne i druge, nema druge. Odlično, vi se ovdje dobro, bitno je da se vi ovdje kolege dobro slažete. To je najbitnije. Više manje jesmo, ali nije uvijek tako. Bitna je sloga među ovdje i vama prodavačima da ste u prijateljskim odnosima, ne da ste kao konkurencija se doživljavate. Ja nemam konkurencije kao što ni on nema. Mi se znamo 30 godina. Mi već odavno, mi smo starije prijatelji, starije lovci, rapšicari. Nema toga kod nas. Nema. Nema, mi smo najbolji ljudi. Je, ili ovo vaša ovdje roba, je? Šta imate vi u ponudi danas? Imate starije moje pivce, jako lijepe, evo, po 4 kile pivci, tu ti je po 20 evra. Poket imam lijepe, evo domaće sve nesilice po 10 evra, prve klase roba. Nema bolje? Nema, evo napred etiketa. I slušaj, jedino njegova roba bolja od tvoje? Ne, slična roba k moje. Vrlo slična, ali za jednu stepenicu bolja. Za jednu liku, onu mjerku malo je bolja. Mi smo svoji, znaš. Je, znam, pa zato sad i zafrkajim tako s vama, što ste vi dobri ljudi. To će ljudi sve prepoznat sutra, danas ne. Danas, sad će to gledat večeras pa će onda doći. Evo, možeš tu vidjeti na moju etiketu tu. Evo, tu pogledaj, tu ti je. Snimi to, tu moraš vidjeti. OPG Draganić, uzgoj domaće peradi. Tako je, to ti je Draganić iz Brckovljana, Templarska 42, roba prve klase. Je. Vrhunska roba. Nema bolje na semnu. Stvarno svega ima. Svega ima kod Draganića. Je. Gospođo, je li on dobar, je? On? Kako kada? Jel? Znači zna biti zločest? Ja, Bože moj, svi ste vi takvi. Svi smo mi. A naš ovdje prijatelj, kakav je on? Je li istina da je on ovo vino odgojio u svom vinogradu i sad dogonio kokoš prije 20 godina? Je, drago mi je čuti. I lijepo je i ugodno vino. Samo ga treba pretučiti sada. Sad će ga pretučiti, sutra neka je kad bude došla doba bura, sad ga treba pretakati na buru.
Ništa, hvala vam lipa. A ne, otiđi gore, već ima ne kokoši. Hoću, ako tog maloga moram otići. Vidi je to OPG Kurajša. Vidi šta je sa OPG. Vićemo šta je ovo napravio. A mi smo pravi ljudi. Je, Pravi apsolutno. ljudi, nema to. Tako je. Kaže Čača, ode ti kokoše, ovdje samo bižu kokoše na ovom štandu. Kaže Čača, snimi mi maloga. Nek se vidi kako... Nije to Čača rekla sigurno. Je, eno Čača tamo pije. On odmara tamo. Odmara, mali radi. Ja se baš čudim, najveći radnik ode na pazaru, sidi i pije. A ne, on će se sutra pojaviti kad bude gužva. Je. On je uvijek, kad ono, znaš, kad je kao rađa. On se pojavi pred kamerama samo. A gledaj, Milina ga vidi kako radi. Neka je ladno u kratkim rukavima i njemu ništa led ne more. I dobra je... Sad se malo ladi, ono. Je, i roba je odlična, meni se čini. Roba je ekstra, poglavi lipi, Loman Brauna lipili su. Loman Braun, tamo za pronići. Jel? Gospođo, dobra mu je roba, jel? Da, dobra. Kupujete u njega često? Ma naravno. I ja sam njegov kupac. I volim ga snimat. Evo, danas... Vi ste ovdje, nisam vas prije viđao u Benkovcu, ili tako? Dolazim ja, niste me vidjeli. Niste baš redoviti. Evo ovdje imate lipih pivaca i još lipših tuka. Imamo najbolje tuke i najbolje pivce. Pošto je Sve je vanjski uzgoj, tuke su 12 eura kil. po kili, da, pivci su 25 komad. Sve je vanjski uzgoj, nema boljeg od toga. Mi smo jedina farma u Hrvatskoj koja uzgaja na takav način. Odakle dolazite? Iz Đurđevca dolazimo. Iz Đurđevca. Iz grada Picoka. I koliko imate tuka u uzgoju inače? Tuska imamo oko 1500, a pjevac oko 5000 još sada. 5000. Pa je li isplativo se danas baviti sa ovim? Kako se stvari izgleda, sve manje isplativo. Sve je skuplje došlo. Jedna juha košta skoro 5 eura, a jedan pjevac 25, ono o čemu pričamo. Je. Da. To je tako. A ove su tuke baš lipe, koliko bi ovo čista imalo? Ovo je sad 5-6 kili negdje, da? Imat ću oko 6 kila će imati čistake, 7,5 teška, tu negdje. To je znači, opet ima nekakve računice za kupiti ga. Ima, kako da ne, i to je delikatesa, to svi znaju. Je, u Dalmaciji za Božić budu stvarno skupe tuke. To je kod nas delikatesa, Je, i kod nas nema Božića bez tuke. Je li u vas tuka za Božić? Isto tako. I hvala Bogu da se vraćaju malo ti običaji, da naši ljudi počinu jesti ekološki uzgoj. Uzgoj, znam. Gotovo ekološki, tu nema dileme. A bitno je da su vanka na paši. Isključivo vani na paši. Mi smo jedina uzgajivači koji na taj način uzgajaju. Kako se uzgajivačnica zove, da rečemo? Đurđevački pjevac. Đurđevački pjevac. Vi ste vlasnik te uzgajivačnice. Vlasnik i obitelj je vlasnik. Žitarce imate svoje, pretpostavljam. Molim? Žitarce imate svoje. Sve svoje. I nešto kupujemo, ne možete sve svoje, uglavnom imate svoje. Ne možete sve imati. Aj, bolje je žitarce imati svoje nego i kupovati. Tako je. Ima više računce. Uvijek je tako bilo. Evo, baš mi je drago da sam vas vidio, da smo popričali. Imate izvanrednu robu. Što ste nas našli. I prodajete ovo sve što ste donili, ja vam ništa drugo ne mogu reći. Nikad nije bilo da bi nam nešto ostalo. Jel, sve se proda? Sve. Onda kakvi su ovdje Dalmatinci kupci? Gledajte, kvaliteta uvijek pobjeđuje cijenu. To je tako uvijek bilo i bit će i ovaj put. Kakvi su Dalmatinci kupci? Odlično. Oni znaju cijeniti. A vi sjevernjaci vaši gore? Ne, mi više u Lidlu kupujemo. A jeli? Ne, ja ne, ali ljudi više u Lidlu, a ne znaju što kupuju zapravo. Jer ovdje običaj, ja znam ljudi koji su od lošeg imovinskog stanja, ali izdvojit će pa će kupiti tuku za Božić. I kupit će janjetinu i kupit će sve. I ljudi znaju cijeniti i to su sve domaći proizvodi. Mi proizvođači, mi punimo PDV-om, budžet i tako dalje. Eto, hvala vam lipa i prodajte sve, ovo idem ja dalje u obilazak. Hvala. Sve najbolje. I na ovom ovdje štandu dosta je bogata ponuda, ima lipi tuka. Koja je ovo zagorski puran, malo su mi bile nekako, ne znam. Malo je mraz došao pa je ofurio. Pa je ofurija, je. Da. Je li ovo nekakav soj zagorskog purana? Je, to su zagorske pure, a na Bilogori rasle. Aha, znači, i pošto su? Pa purice po 14 eura, purani po 10. 10 eura. Po kili. Aj, to je dobro, ovaj koliko ima, 5-6 kili? 5-6 kili, da. A treba ga skoro cijelu godinu hraniti. 6 kili, to je koliko? 5 kili čistog mesa? Pa tako je. Znači 5 kili čistog mesa, opet ima računce u Šibeniku je 14 eura kil, znači 50 i vamo 20, to je 70 eura, 20 eura ko kupi dobije. Pa dobije, da. Znači ipak se isplati doći ovdje kupiti, zaklati imaš za Božić vrhunsku tuku, a da imamo pivce. Da, pivci su lijepi. Pivci su isto stvarno dobri, veliki su, pošto su oni? 20 eura komad.
Koliko je svaki težak? Od 4,5 do 5 kila. To je znači opet 3,5-4 čistoga. Tako je. Ništa, ovo je stvarno povoljno. Moramo biti vidi se na ovim pivcima i tukama da su zdrave, to je meni drago vidjeti. Je. Da je to dobro. Trčalo po dvorištu i po voćnjaku. I šta više zelenoga i kukaca, meso je slađe. Tako je. Nema greške kod mesa. Mora biti prirodno i jeftinije nas dođe. Nek da jedu s mjesom. Tako je. Hvala vam lipa što ste izdvojili vrijeme za nas i za naše gledatelja. Idem dalje u obilazak. Lijepi pozdrav. Na ovome štandu nisam davno vidio ovako lipi golubova u cijelom Benkovcu. Sisački prevrtači u više boja. Više boja. Ovo su ovdje kao i domaći nekako? Ovo su pismonoše. Pismonoše? Da. A šta ima ovdje? Ovo su lokneri. A vidiš šta, paru ovce? Da. Interesantno. A ovo su budimpeštanski visokoletači. Ovo su dole sirijski golubovi, to su poreklom iz Sirije. Iz Sirije. Znači, vama je ovo hobi, je li tako? Hobi, da. I koliko se kreće cijena jednog goluba, kako ide to? Od 10 do 50 eura. 10 do 50 eura. Ljudi to uglavnom drže radi hobija, je li tako? Radi hobija. Sada bude u Zadru, bude izložba malih životinja za 2 tjedna. Je li teško baviti se golubovima? Jesu li zahtjevni za uzgoj? Nisu. Ko voli, voli. Je. A mene su posebno zanimljivi ove pismonoše. Koliko oni priletu, recimo? Jer vi imate nekakva natjecanja glede? Do 1000 km može. Do 1000 km? Može i projiti. I za koliko priđe to otprilike? Par dana? Za 2 dana. Za 2 dana, stvarno fascinantno. Da. I tačno sleti da imaju kuća? Gdje se on jedan put izleže, tu se vraća. Znači nema greške? Nema greške. A ovi ovdje ovako, ovi su mi posebno interesantni. Šta je ovo? To su ukrasni golubovi. Kovrčevi. Ali baš su lipi. Prvi put vidim ovo paru ovce kad ih gledate. Ništa. Jel se šta proda ovdje u Benkovcu golubova? Prvi put. Odakle ste inače? Iz Jastrebarskog. Iz Jastrebarskog. A ja vjerujem da ćete prodati, jer ima ovdje u Dalmaciji ljudi koji volu golubove. Budemo vidjeli. I onda malo da osvježu krvu, da ovo tako ljudi kupu. Ništa, hvala vam lipa i prodajte šta više ovoga. Hvala, pozdrav. Gledaj Robe, gledaj šta je. Čekaj, vidi, ko ovo ima na sajmu? Niko. A ja isto smatram da nema niko. Je, pogledaj ti ko je to pivac lip, gledaj. Evo, i ovi bagla zna kakvi su pivci kod mene. Je. A ja znam da... Kakva mu je roba? Dobra. On sam sebe fali, je li to istina? To je tako bilo, ali mu je dobra roba. Ali roba mu je prva liga. Pogledaj ti šta je ovo. Gledaj koja je. A sad ćemo jednoga biloga doli Hajdukovoga. Ajde, donesemo Hajdukovca. Koliko si novi? Ne znam, koliko su? Koliko ste rekli ovo? 20 eura. Dobri su. Ante, ajde intervju, gotovo je. Da, Ante je priča, Ante je diga atmosferu. Ante je malo popjer, ne si više puno pričati. Jel, ma je. Od gemišta, 2, 3, ništa. Ali večeras je ovdje odmor lipo u kombiju. A nemate, već u peturi odmor, dokle svita bude ovdje? Pa do 6 bit će to. Jer kad padne noć, dođe oni što se napili, tada ti je raća najglavnije. Dobro je. Iđen vam ča, bitno je da smo se mi vidjeli, da smo snimili. Situacija politička dobra. Opet ne mora napomenuti. 50 evra mi duguješ od prije 2 mjeseca. Doće 50 evra, bud bez brige. I moraš to donijeti, znači i Imotskom jednome starome mome mentoru koji je mene učio kako se ovo radi. Je. 83 godine ima, još uvijek djeluje i radi. Radi? Pa treba čovjek kad ode u mirovinu, ako se ne radi ništa, umre, gotovo je odmah. Treba i u mirovine treba, kad dođeš u mirovinu treba se giba raditi, ali nemoj se umoriti, nemoj se preforsirati. Ali treba raditi. Uvijek. Ali bogat je danas pazar ovdje što se tiče peradi. Jedan od jačih pazara što se tiče peradi, ali što se tiče prodaje, naglo će to pasti jer zadnji put smo imali jako veliku potražnju robe, čak je nije bilo ni dovoljno, a onda su danas mnogi ljudi, nažalost, došli sa 2 vozila, šta nije u redu. Evo čovjek je došao, on nema di stat sada. Evo to ti je naša kultura i naša pristojnost. Nema di stat, neki su... Nema. I to nije fair. Malo prije smo govorili, ja znam tu, ja znam više manje sve ljude, znam. Treba poštivati. Je. Treba ima svak svoje mjesto, određeno gdje, šta je, kako je, međutim, ovdje je došlo
Nije baš kako treba. Dobro je. Ništa, iđem ča, vi ovo prodajte sve do sutra. Ne moramo sve prodaj, nećemo nikada sve prodati. Kad bi sve prodali, šta bi radili za 2-3 dana? Ništa. Treba i za 2 dana prodavati na drugim mjestima. Tako je. Ništa, iđem ča. Aj, Bog i hvala ti. Obišli smo ovaj peradarski sektor, na njemu je živo, na njemu se naveliko trguje. Ovdje ljudi polako dolazu, ovdje će biti, sutra će, ja mislim, ovdje goriti zato jer je nedjelja, doće ljudi više nego inače, tako ako gledate ovaj video u blizini ste svakako dođite sutra u Benkovac.